Баргите, привет! Мен Макаров Николай Демин, фокус СММ агентства руководителевин, основателевин декапюс. Бихи уляпит үссыл болла. Бу саха серигер тәрелтелерге, коммерческой структураларга бараларгар тох реклама, Инстаграм, продвижение народ. Бүгін ол туғынан кратик сихили бахаригам. СММ дем бәйті бұлла бұға тұртағата кәлбіті. Кені бұллағына тох чекаби. Социальный сеттер сайдалларын кытары бар булабыты. Той такына любой, например, саңа сүйрен келләгәне, саңа тугамет устанок, машина, либо тугараманнык направление келлә, аны кинне управлять дип диннән надыла була. Бу холора даже телефон бар булаганы бастан аны ки хатабат, аны ки инструкциятын көрән хатыр болар көрәчә. Аны мен хана бар әбәләргә тин билгин дагына әйтәләр булу. Хәчә алар бу телефонны хәддә кара гынан бер, сөбәлән амалан бер динте бәләр хатан тугаматтар. Бехәме билгин аны күрдек. Лухан тәрәттәләр били Инстаграм, социальный сеть, ВКонтакте, Facebook дене сөйдү билбәттер. Олин буланы бехи өңә битнән туганалар. СММ сектор дихка төхте борстойды тахне СММ сектор беги дигенә полностью барды манык в комплексе жартына бит тохтыкка хатка төһрәбит видео ставыт текстын хурия бит продвижение лыбыт оннан кудук бу основной сыл бит темаларына клиентлар бит тохтырнета страницаларын популярный яңалыгында ол курдук мен хана бар манник дихпин хәпәсә бу беги профессия будущего кихи уллана билгин дәсә хайдан иһәгә тойта бу социальный сеттер онна уллана интернет күскә кирен һәп эти күскә кирен тәмлана хаңа өйдә ханала хаңа специалистта тугыр навыктах җоннар надалар дих беги ол направлениете барабыт билгин булганы конечно бихирник бу кракый хаус онтан со временем кини улатан иһәгә олим булганы любой хая багарар эдер чекка диккаду ого бәт маннык солун булалык булганы да билгин булуганы требованиялары дикка идде билләре именно бу профессия идде биле пока бахарлык более маннык креативный шөйдү хурияр мындыр эдах булуккан ада ду дикка хәп онтан итнен ки туһанан хәп билбәт тәртеләр именно билбәт булганнар бәят оңгатын бәят например хатып гитнән үзе тәртеләргә ду ханна ду например туар структураларга киренгит иле хатын сөп дикка хәп бәятын булуккан хәп например хәп хәнне күрдүк хоната бири кәдрәк марабын манда например тохтем бар хәп таргетированная реклама дем бар хәп бу лагана любой холобра Инстаграм страницага самое важное будет подписчика ди. Те подписчики агаяк буллагана, например, это дигнен лухан тох проблема бута ха. Билгин буллагана таргетированная реклама дем бар. Ол ата буллагана бехиги катчы төлөммит, бехига подписката хох дөнгө, бехиги бәбит реклама бутын көдүрүккө сөптен ха. Аны буллагана то кыра инструкцияга көдүрөр буллагана. Билгин көдүрөм. Бу таргетированная реклама булганы ки билгин сайдан хайдан күскә хайдар кини Facebook'un через Facebook бар була. Олин бу социальный сеттерин ти машинаны, iPhone да харалар күдек сылай бидите мотах. Ойга, например, үстө төттө обновление бар. Олин аны барты маннык сеттерен бу эге игер бар булукуннады. Довольно тохтаганы булганы гырханы хоктай тахны бу Instagram, Facebook-ун орар жоннор эме каз бидди киһәка өйдөнөр гына ора хатылар. Ул һим барата өйдөнөр һәп киһи кирен кратык маннык батталан кидан. Эдер чакка мехна бар, олыс түгенник өйдөнөгә һәп. Беһиге жарыктана хаҗар жарыкпыт именно СММ ден һәп. Бу СММ әрәдем бутак беһиге булагына дигенә контент орасы. Контент ден булагына хатыска, видео, роликтар, онна туар маннык дизайннах макеттер. Ити барата били Инстаграмга тахар булакты. Аны кини Инстаграмга дигенә такват кини интернет эйгетигер бардыгар такканы. Текст аменна бар, например, сайт, YouTube болун, социальный сеттер болун, Telegram канал болун, WhatsApp болун, бардыгар бирере бар, бир сүнне якка. Олата хатыска видео, бу билген видео статуралар, бу YouTube-ка таккар.
Bu videonu ылаңын тука сайтка олдукун хеп. Bu videonu ылаңын Instagramга олдукун хеп. Олата мен этербинен хеп итини хатыр буллакына. Эн кихи олус надалак кихи болар хеп. Тойта хана билинги турар ол, например, оны көдөрө проезд не загораживать тен тохатыр. Буди көр. О, айда кимеха надата хок бола инне хатар билген хеп. Эти күдүк реклама, энник реклама билген надата хок. Ол хим булана дөннөр барта бу telefonlar haydanda bu ekran körüldü. Olhin olonna ja hatır jönner nadalar hep. Ondan eder jönnerga bulana ki ulukan dağını toqtağını ulukan manlık biraga nabiga hoq kiren oңорон kiren halataqına en bu profesyonel bağlıqın hep. Ona Instagram'ga bol bataq ol eterim kurduk. Например, WhatsApp'ga bu kontent oңорокун hep, saytga oңорокун hep. Так, YouTube-ка оңорокун хеп, ити кудук. Энни кудук бара тура. Онтон бири маннык ыйтан көргөн, например, бу беге уланы эңгөбүтүн бартын клиенттер бүтөр оңор бакты. Коммерческий структураларга, компаниялар, гостерилтелер инде кудук. Онтон ары тардыга маннык чаханы жөндөр бар булачылар, блогерлер. Олорго беге оңорон беребит. Олата билген спроста. Олин Instagram'га надиба пулактарына WhatsApp-ка багына диялар улу. Онтон Instagram-га хатыгдана WhatsApp-а эми хатыглар. Ча онны кудук. Олин надалах терилдих бин хеп. Бу Instagram-нан социальный сеттеринен жарыктанын багарак жана хеп. Оны башы интернет эгетинен жарыктанын багалак жана бири жоктурнады. Кихи бәте тугете. Кихи бәте көрөр. Тугу багарарын хеп. То есть клиент бәте көрөр. Тугу багарарын. Олата беги буланы, например, каналы баттадакына телевизор каналын баттадакына мире животных калетор было спокойной ночи малыши там тугара дом 2 калетор было беха надата хоо кедер было. Эти кине программалар. Бу Instagram, интернет эгетер жоннор бәлере багара тугу багараларын кедерлер. Олата хеп подписчик улатырыр. Эн жон тугу багарарын кедерер буллахына. Бидере подписчигин улатыр короче. Хеп. Анатон мен нормально тивин великие художники воруют тут варен высказывания варят. Анатон мен тивин беги бу анализтан көрөмөт. Рыногы бартын анализтан көрөмөт. Жоннор билген тугу көрөлөрүн беги ол ону атыннык устаммыт, атыннык мандык подачаламыт клиенттер бытыгар көдөр хатыбыт. Ол хиттен бехитне ме билдилер деп коет. Эти курдук ха. Та оннотон билген бахар бутун курдук, например, бу страница бар. Аны бу страница улана тугун эте просмотрун элбетер гына бу холобра билген ахваты сүйсө тут бирди. Бу маны бихе элбетер бу кнопка бар продвигать кен ха. Итинен буланы бихе продвижение хоробча. Билген көдөрө маны бир оңолдо тура болта. Так. Бу биппит хеджер. Например, сүйсө тут бир хеп барстойдук мәне тагыстаганы сүйсө тут бир кихи көрөрдү. Онтон бу продвижениялар хүббекке технича 405 кихи көрөр уже. То есть разницалах, например. Сүйсө тут 2 кихи көдөрөгөн ду хүббекке технича кихи көдөрөгөн ду. Онкоя сыната көрөргө күрдүк технича 4 дөнөр хөккөй. Бу компанияларга олох 40 сумма. Оны, например, маннык теннен обычно мен теннен көрөмсө. Ол турар вывескалар баллар ди. Либо баннерин, мына баннер хох хеге калап битти. Либо мына улхама баннердер бар болалар. Эти баннеры улана коракка ый тухары 5 тыгынча, 7 тыгынча кихи көрөр. Отчугу ере кихи көрөр, Оны эти баннеры ыйырга, например, арендата бир түтө центрга 15 тыгынча. Бечаттан тахарга нами хатчы барар, дизайнерге ми хатчы барар, монтажниктарга ми хатчы барар. Эне хыната где-то 30 тыгынча болар. 30 тыгынча кинлер 7 тыгынча маннык ахватылалар. Биге Instagram неге багара жаммутуга. Көдөрөмүт 1 тыгынча койга хүббекке тыгынча ахватылалар. Олихин Instagram'ın, социальный сеттерин, интернетин более выгодной, онна булана эффективной болар. Олихиттен ким барта манан жертин. Аны булана тохчыкка хаби. Если өскөдүн кихи, например, праваларга үсөйе буга үйрөнөгөн экзамен бәгөт турган, онто бу Instagram'нан директорларга улхан үйрөк надата хок. Бәен булаганы бу Instagram'ы баарса болукун хеп. Аны этерим күрдүк эме баратын полностью баратын булаганы кихи өйдүрүн гына оңора хатылар. Бу оңорачылар. Олихин улхан маннык үйрөга хок кихи кайын сатыган сөп. Ол хататакына эн булаганы бу, например, бу
торговый центрга бар, тәрелтелерге барытыгар, олус надалах кейі болуқын. Бән профессияған бұланған видео, ролик, қатысқа түйерер кейі болуқын. Ол күрдік. Аны туран бұл профессиянан маннык қанта бары жүректіне қойып. Вообще, қолабыра бейгі тәрелті бет маннык сегментлерінен арақсан тұрар. Туспа қатысқаға видео түйерер кейі бар. Ол кейі бұланы непосредственно бұл клиент аттығар бар болуынады. Онтан бұланы тексті хүрер продвигать доннар барлар. Ол олар бейіққа бұланы қанық барар бұл хеттен оларын өйілдер. Онтан білген бұл қолабыра пандемия, коронавирус болан, карантин болан. Бейіге бұланы етіннігінен жарықтаны жомыт хорақтары дәребіне барлар. Интернет бар хеттен жарықтан алырылар. Отан, конечно, бартын контролирдан қаян үйлелете бітек қойып. Так что, мен ханабар бұл мандық профессия границата хоқ, қантан бағарар связь бар хеттен үзе үйлелеткен. Да, хоть деревня олар қая, но хатыр эффективный болдықына білім сөйлі. Бастығы қардыны орарға бұл именно СММ профессиятығар бастатан туран bir қандық әмет социальный сеттен сағылық күн хөп, либо лайк ду, TikTok ду, Instagram ду, WhatsApp ду, Facebook ду деп күдік хөп. Регистрацияланан контент, бастығы контейнерген оңыран, бастығы подписчиктерген оңыран сағылық күн хөп. Онда бұл әрсер болдақ күтіна уже дальше бірі күн хөп. Но bir манық қыра туға тектің бары, бастатан туран қандықтан более эффективный социальный сети талыққа хөбік жир болыққытына, это мен сөбебінен Instagram, Facebook, оны WhatsApp. WhatsApp бұлағына қаз білді кейіға бар, Instagram бұлағына сақа херегер олыс сайдан тұрар, кене аудиторията ұлықан, оны білеген уже возраға аудиториятын саға дейқаду 13 састан уже қас бехонларға тиге барлар. Онтан TikTok'un уже более молодой, Facebook'un бұлағына қиджағас, но Facebook тоққан адмейден. Facebook'un бұл таргетированный реклама нейін барата через Facebook барар. Ол ең Facebook'у әме веретек қатын нады параллельно. Мен әбітін бұлар, например, Instagram'тан қалым әті, оны әтерім күрдік, оны бағалата қытына любой социальный сетка, любой сайтка, любой YouTube каналға әге контент оғыра бұлы қыны. Контент ден бұл именно сүрін сүрәға хытыр. Любой социальный сеть. Беге бұлағынатын, мен бәм личный страницалақпын, оны бұлағына бұл манна көрі құтын хөп, Николай Макаров ден, оны бұлағына үлелер страницауыт, беге үлелер бітін бұл манна көрі құтын хөп, фокус секреті ден. Мен бұлағына бұл беге компания атыттан фокус SMM агентство атыттан кескіл медиаға барға мақта бұдын тердептін барауыт, кенелер именно біліңе біремеға самай надалақ болаты. Надалақ жарғынан жарғынан жылар, то есть урут бұлағына именно туараванык физическая, промышленная сен бұлағына біліңе кемге информация самай надалақ әп. Олың кенелер бұл әдер поколенияны более информационный, любой қандық бағарар, сир үдігер бар, әдер чаттартан конкурентнай дейқаду. Болаларығар сөпті бәхендерен мандық каналың орылар. Олың бұл каналға мен хана бар қаян дағаны подпискалны қытынады.